2020 abenshi mu cyumva uwo mwaka muhita mutekereza umwaka wabaye mubi cyane kandi waranzwe n'ibibazo gusa. Uyu mwaka hagiye havugwa inkuru nyinshi zaba zerekeranye n'icyorezo cya coronavirus kivuganye benshi benda kugera kuri miliyoni ubu ngubu tuvugana, ariko nanone hakaba haragiye havugwa impfu zitunguranye z'abantu bamamaye ku isi, wenda nk'urupfu rwa Kobe Bryant, umukinnyi wa basket wakunzwe cyane ku isi. None nyuma ye haje Chadwick Boseman, muzi nka Black Panther. Chadwick Boseman akaba yarakinnye mu mafilime menshi yakunzwe na benshi, aho yagiye akina ubuzima bw'abantu babayeho nk'uwitwa Jackie Robinson hamwe na James Brown. Nyuma yaho akaba aribwo yaje kwamamara ku isi hose kubera filime ye yiswe Black Panther yakiniye muri Marvel Cinema. Uyu mugabo akaba apfuye ku myaka 43 yishwe na kanseri y'amara. Boseman yapfiriye iwe muri Los Angeles ari kumwe n'umugore we hamwe n'umuryango we, gusa we n'umugore we bakaba nta mwana bari bakagira. Yamenye yuko arwaye kanseri imyaka inishize mu mwaka wa 2016. Uyu mugabo akaba yaraciye mu bihe bikomeye kugira ngo abashe kuba yatunganya amafilime atandukanye, kandi guhera mu mwaka wa 2016 yagiye akina amafilime atandukanye nk'iyitwa Marshall, To the Five Blood, Black Bottom n'izindi. Izo filime zose akaba yarazikinnye arwaye kanseri, ari nako akomeza kubagwa kugira ngo barebe niba batabara ubuzima bwe. Uyu mugabo akaba yaravukiye muri Carolina y'Amajyepfo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, akarangiriza amashuri ye muri University ya Howard. Mbere y'uko abicyamamare yakoraga ku mateleviziyo atandukanye, ariko mu mwaka wa 2013 nibwo yaje kwamamara binyuriye kuri filime yakinnye ivuga ku cyamamare Robinson cyakinaga umukino wa basket. Iyo filime ikaba yariswe 42. Nanone yamamaye ku isi hose nka T'Challa muri filime ya Marvel yo mu mwaka wa 2016 ariyo Captain America Civil War. Nyuma yaho nibwo yaje gukina Black Panther yasohotse mu mwaka wa 2018 igakundwa n'abantu benshi ku isi hose. Iyi filime yinjije akayabo k'amafaranga arenga miliyari y'amadolari y'Amerika. Ndamutse mvuze ngo Wakanda cyase Wakanda Forever, buri wese ahita yibuka indamukanyo y'abantu bo muri Wakanda bagaragara muri iyi filime ya Black Panther. Iri jambo ryaramamaye cyane kugeza n'ubwo ahangaha mu Rwanda hari benshi bagiye bakoresha iri zina baryita ahantu hatandukanye. Iyi filime ikaba yarakunzwe cyane kandi igatsindira ibikombe bitandukanye. Urupfu rw'uyu mugabo rukaba rwashegesha abantu bakinanaga mu mafilime ya Marvel, yaba Chris Evans ukina nka Captain America cyangwa se nka Mark Ruffalo ukina nka The Incredible Hulk. Chadwick Boseman cyangwa se Black Panther ntago abashije kurangiza uyu mwaka.